muri shampiyona y'Ubudage umukino wabaye ku mugoroba ikipe ya Bayer Leverkusen yanganyije na Stuttgart usakosa mu gihe uyu munsi ukanya gatoya ku isaha y'isa 9 n'igice aribuze kuba imikino igera kuri 6 ikipe ya Bayern Munich ku kibuga cyayo Allianz Arena iribuze kuba yakira ikipe ya Union Berlin mu gihe Eintracht Frankfurt iribuze kwakira VSB Bochum mu gihe Hoffenheim saa 9 n'igice n'ubundi irakira St Pauli agakipe ka Hoffenheim na gakipe kagiye gatunga abakinnyi bagiye bakomeye abaheruka kuri muri iyi minsi nabitwa ba Roberto Firmino Barbosa ikipe ya Wolfsburg iribuze kwakira Augsburg na kamace keza karibuze kuba ku isaha y'isa 9 n'igice ku kibuga cya Wolfsburg Volkswagen Arena mu gihe Hostier Kiel iribuze gukina n'ikipe ya Heidenheim mu gihe ikipe ya Borussia Dortmund iribuze gukina n'ikipe ya Leipzig mu gihe ku isaha y'isa 12 n'igice ni mu gihe ku munsi w'ejo hateganyijwe imikino igera kuri 2 ikipe ya Freiburg izakira ikipe ya Mayence ku isaha y'isa 9 n'igice mu gihe ku isaha saa 11 n'igice ikipe ya Borussia Mönchengladbach izakira ikipe ya Werder Bremen na kaderbi keza cyane kazaba karyoshye ni derby y'amakipe yose yambara ibara ry'icyatsi ni match rwose mu gihugu cy'Ubudage shampiyona rwose komeje kugenda iryohane mu gihe amakipe akomeye agiye kugenda ari gutakaza ahangaha ni kuri Byiza Sports nundi reka dukomeze na shampiyona zigiye zitandukanye mu gihugu cya Espagne usibye match zabaye ku munsi w'ejo hari ikipe ya Alaves yakinaga ikipe ya Mallorca uyu munsi ku isaha y'isa 8 Osasuna irakina na Real Valladolid ni mu gihe Girona irakina na ikipe ya Leganés ku isaha y'isa 10:15 mu gihe ku isaha y'isa 3 hari hateganyijwe imikino 2 saa 1 n'igice Villarreal na Rayo Vallecano yamaze gusubikwa ndetse n'ikipe ya Valencia yagombaga kwakira Real Madrid yamaze kugenda isubikwa ku munsi w'ejo niho hateganyijwe imikino igera kuri 4 ikipe ya Atletico de Madrid izakina na Las Palmas ku isaha y'isa 8 mu gihe FC Barcelona izakira Espanyol Barcelona ni derby yi Barcelona ku isaha y'isa 10:15 ni Barcelona iri mu bihe byiza cyane nyuma yo kunyagira umuke ba Real Madrid bitego 4 ku busa izaba yakiye ka Espanyol ni mu gihe ku isaha y'isa 12 n'igice ikipe ya Sevilla izabakira ikipe ya Real Sociedad mu gihe Atletico Bilbao izabikina n'ikipe ya Real Betis ni mu gihe ku munsi wo kuwa mbere ikipe ya Celta Vigo izabakina n'ikipe ya Getafe ku isaha y'isa 3 ni mu gihe irutonde rwa shampiyona mu gihugu cya Espagne yakomeje koyorwa n'ikipe ya FC Barcelona ikurikiwe na mukeba wabo Real Madrid nyuma yo kumwihaniza bamukubitiye mu rugo bakahita bamushyira amanota agera kuri 6 yose. Reka dukomereze ahangaha hakurikira mu gihugu cy'Ubutaliyani nabo bari buze kugenda bakina bari buze guhera ku isaha y'isa 10 ikipe ya Bologna irakira Risi Bologna muri Champions League imeze nabi cyane nabwiri kutanga resultat nyuma gutakaza umutoza wabo Thiago Motta Udinese irakira Juventus ku isaha y'isa 1 mu gihe ikipe ya Monza iri buze gukina n'ikipe ya Mirase iyi Monza agakipe nako gakunda kugorana cyane mu gihe iyi Mirase nayo yari ikipe iraho ngaho utamenya ngo none bimeze bite hejo bimeze bite nabo bagunda kugenda bahindura ntago bafite consistency ntago bafite guhozaho muri resultat zabo bagunda kugenda babona ku munsi w'ejo ikipe ya Napoli izakira Atalanta saa 7 n'igice ni match iryoshye match iteye ubwoba ikipe ya Torino izakira na Fiorentina ni mu gihe ikipe ya Hellas Verona izakina n'ikipe ya AS Roma ku isaha y'isa 1 ni mu gihe match karundura izakina ikipe ya Inter de Milan izabikina n'ikipe ya Venezia ku isaha y'isa 3:45 ni muri ijoro ryo ku munsi w'ejo ikipe ya Napoli ikomeje kugenda yitwara neza ni mu gihe amakipe ya za Inter na za Mirase ari hafi aho ngaho mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mu gihugu cy'Ubufaransa ikipe ya Paris Saint-Germain ku isaha y'isa 12 iribuze kwakira Lens ni Paris Saint-Germain ruka kunyagira Saint-Etienne muri derby de la Classique ibitego 3 ku busa bari buze kuba bakira ka Lens ni ikipe ikunda kugora amakipe akomeye mu gihe ku isaha y'isa 2 ikipe ya Brest irakira Nice ni mu gihe ku isaha y'isa 4
Saint-Etienne irakira Strasbourg. Ikipe ya Saint-Etienne ni ikipe ikundwa n'abantu batari bake, ariko zirita nazo ntago zikunda kugenda ziyibera, ni mu gihe ikipe ya Strasbourg nayo igenda yitwara neza. Toulouse ku munsi wese izakira Reims, Auxerre izakira Rennes, Le Havre yakire Montpellier, mu gihe Nantes izakira Marseille. Iyi Marseille ni ikipe itari kwitwara neza, ni mu kubera ko iyo ni ikipe ya Monaco yari yatangiye neza biza kurangira itakaje imikino igera kuri 2 heruka, mu gihe ikipe ya Marseille nayo iri kugenda itakaza imikino, mu gihe umutoza Roberto De Zerbi yari yatangiye shampiyona neza cyane, abantu bose batagenda rwose nta muntu umufite ikibazo, ariko resultat zikomeje kugenda zigorana mu gihugu cy'Ubufaransa. Twerekeze muri Premier League. Muri Premier League ikipe ya Newcastle kuri St James's Park mu kanya saa 8 n'igice irakira Arsenal. Ikipe ya Arsenal nyuma yo kunganya n'ikipe ya Liverpool igiye gushaka amanota, mu gihe Newcastle yari yatsinzwe n'ikipe ya Chelsea 2-1. Yego nyuma yaje kwihimura itsinda 2-0 muri FA Cup, ariko iyi Newcastle nayo ikeneye kubona aya manota. Ku isaha isa 11 ikipe ya FC Bournemouth kuri Vitality Stadium iribuze kwakira ikipe ya Manchester City. Manchester City komeje kuyobora urutonde rwa shampiyona, mu gihe ikipe ya FC Bournemouth y'umutoza Ndoni Iraola nayo igomba kugenda ishaka ukuntu yakuramo amanota yayo hakiri kare. Ikipe ya Ipswich Town ku kibuga cya irakira Leicester City, ni mu gihe ikipe ya Liverpool ku isaha isa 11 n'ubundi iribuze kwakira Brighton Hove Albion. Ni match iryoshye, match ikomeye cyane. Iyi Liverpool kuri Anfield ni ikipe rwose itari kugenda yitwara neza, gusa nayo bikomeje kugenda bigorana. Aya makipe agiye atandukanye nazo zibuze kugenda ashaka amanota, ni mu gihe ku munsi w'ejo naho hateganyijwe imikino. Ikipe ya Tottenham izakira Aston Villa ku isaha isa 10, ni mu gihe iyi match ikomeye cyane. Tottenham nayo ntago iri kubona resultat nziza, ni mu gihe ayandi makipe ari kugenda akura amanota yayo. Aston Villa ni ikipe iri kwitwara neza nyuma yo kuzana witwa Amadou Onana ndetse n'uwitwa Ian Maatsen, bakomeje kugenda bitwara neza, mu gihe Manchester United izaba yakira Chelsea. Ni ikipe ikomeye cyane, ni match iteye ubwoba nyuma yuko Manchester United yikanye Ten Hag izaba yakira ikipe iri gutozwa n'witwa Rudi Van Nistelrooy, nyuma yuko bazaba bategereza umutoza mushyashya wabo witwa Ruben Amorim. Ubwo rero reka mbashimire, nkomeze kubifuza kubwa neza, mukanda subscribe, like, share ndetse na comment kuri Byiza Sport channel yanyu. God bless.